Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor guys. So hari ni kita bang masuk sebiji Recon Unregistered punya Ducati Multistrada V2S. Okay, CC 937 V2 engine. So Multistrada yang V2S yang model baru lah. Memang agak rare dekat pasaran. So year make 2022 tapi unregistered lah, belum register lagi. Kalau korang beli macam beli motor baru, dia register baru. So kalau register nanti dekat geran akan mention register 2026 lah. Korang geran baru semua baru lah. So ada 5 years warranty, 5 tahun warranty kita bagi, unregistered Recon, lepas tu line new condition. Kemudian dia punya interest rate kalau untuk loan buyer, dia sama rate dengan motor baru. So memang jimat interest lah. Kalau second hand, interest tinggi kan. Recon ni sama rate dengan motor baru, interest rendah. Lepas tu, harga jualan kita nak offer 78,800 siap potong nama. Offer punya harga, below market price. Alright, dipasti kosong, bulanan 1,200 lebih selama 7 tahun. Itu kalau credit loan ataupun bank loan. Kalau ada credit card, Demi kalau cukup boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang. Okay, so nak jual motor ke, nak trade motor ke, pun boleh roger kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Jom kita tengok condition motor. First, windshield yang clear lah, standard. Handleguard dah ada. Pakai Brembo punya master pump. Alright, lepas tu, ini Ducati safety package ya. USD fork, Brembo caliper, rim datang memang warna O-ring. So tayar depan masih ada 85%, 120 70 19 pakai Pirelli. Alright. So V2 engine, horsepower 115 HP. So tangki dia petrol 20 liter. Seat height 830 mm. Okay, tayar belakang 170 60 17 pakai Pirelli juga. Ada 85% lagi. Siap ada top box around medium. Top brake dah ada lah. Right. So suspension semua cun, cruise shifter. So jom kita tengok. Motor pakai keyless Okay, motor pakai keyless. Okay, meter motor pakai keyless. Okay, dia boleh setting macam-macam lah, you tengok riding mode ada sport, touring, urban, enduro. Okay. Info mode pun ada, track ke apa ke semua ada, city ke. Paint that you need, service semua ada lah. So tayar ni pun ada, boleh buat kiraan. So road mode pun ada, you bawa orang ke tak bawa orang ke boleh set semua. Memang macam-macam lah. Alright. So mileage 25,000 km Ini indicator semua ada lah. Ini QS, cruise shifter, DTC tu, tension control, ABS. Okay, semua ada lah. Alright. So jom kita start bagi korang dengar. Motor pun ada cruise control, ada suspension mode, semua ada Alright. Heater pun bagi panas pun semua ada, cukup. Alright. Ini sound standard dia lah, Ducati Multistrada V2S. Kalau korang minat, roger kita. See you, bye.